ponovo jedan mladi život bespotrebno je izgubljen na motoru, kao i svako lito, kao i svakog vikenda. Zašto ga meni osobno nije žao, objasniti ću u ovome videu. Evo vidite kakve su bile reakcije i ja sam pri tome stavu i to je to. Smrt mladog čovjeka na motoru često se naziva tragedijom, no postoji jasna granica između nesreće i logične posljedice. Kada neko sjedne na neregistriran, neosiguran motor bez vozačke dozvole, on ne sudjeluje u prometu. On provodi ruski rulet u kojemu su svi ostali sudionici koji nisu željeli biti sudionici u tome ruskom ruletu. Dalje ću u stilu Emanuela Kanta i Voltera. Prema Emanuelu Kantu, moralno djelovanje je ono koje bi moglo postati općim zakonom. Zapitajmo se, šta bi se dogodilo kad bi svi vozili bez vozačke dozvole i osiguranja? Društvo bi se urušilo u kaos. Zar nije tako? Taj vozač je samog sebe izuzeo iz pravila koje štiti tebe i tvoju obitelj. On je odlučio da njegova sloboda ili bahatost vrijedi više od života tvojih najmilijih, koje je mogao on usmrtiti. Kant bi rekao da takva osoba ne poštuje ljudskost u drugima, pa stoga gubitak takvog života nije moralni gubitak za društvo, već uklanjanje opasne anomalije. Kako bi rekao Voltaire, cijena slobode. Voltaire je bio zagovornik razuma i borac protiv fanatizma i gluposti. Njegova zamisao o slobodi uvijek je podrazumijevala odgovornost. Neko tko svjesno odbacuje mehanizme i zaštite, znači regulaciju osiguranja i zakona, pokazuje duboki prezir prema civilizaciji. Volterovska satira ovdje ne bi štedjela nikoga. Onaj tko se igra bogovima fizike bez ikakve zaštite ne može se žaliti kada ga ti isti zakoni fizike zgniječe. Znači, ajmo ovako, brutalna istina o empatiji. Empatija je ograničen resurs. Ako ju trošimo na one koji to nisu zaslužili, koji su aktivno radili na tome da ugroze nevine osobe, oduzimamo ga onima koji su uistinu to zaslužili. Znači, ajmo ovako, brutalna istina o empatiji. Empatija je ograničen resurs. Ako ju trošimo na one koji to nisu zaslužili, koji su aktivno radili na tome da ugroze nevine osobe, oduzimamo ga onima koji su uistinu to zaslužili. On nije brinio o tebi. Da je uistinu on uletio u jednoga ili u jednu od ovih komentatora sa Fejsa, on ne bi imao policu osiguranja da pokrije liječenje tvoje djece. On nije brinio o zakonu. Vožnja bez dozvole je izravna poruka. Ja sam iznad vas i iznad zakona. Zaključak. Dakle, zaključak. Nije riječ o manjku ljudskosti, već o višku pravde. Nedostatak žaljenja nije okrutnost, već racionalna reakcija na nekoga tko je vlastiti ego stavio ispred sigurnosti cijele zajednice. Svijet je postao za jednu nepredvidivu opasnost siromašniji, a to nije razlog za tugu, već za trijezan zaključak da fizika ne oprašta ono što razum ignorira. Možda neko nešto i nauči iz ovoga. Cesta
ne prepoznaje tvoju vještinu ili tvoju hrabrost pod navodne znakove. Ona prepoznaje samo tvoju pripremljenost i tvoj respekt prema tuđem životu. Ako nemaš ni jedno za drugo, kraj je samo pitanje matematike. Pozdrav!